Miyaga isana giyanga esaga tawadato na siegu yenso tala sugu inian. Kebaya kuman sakarni sudato. Siegu yenso tala sugu inian mangudanian tigian nakuha anak kungka sakarni sapadian na saden sakatawan na kaapina kamagpi ako mga karni sapadian na ayang karakan kuha. Ana tumiyaliku dagiang kaya tala subuh yuda to na sung sapadian. Tigina dinya dan di pagistadi na makaw sapadian. Na antonay kalasya kuha na karni. Ada niyan na akan terway kuhan so atay niyan o so kambing o sapi o tunay klase niya na karni. Ayas subuh yuda to nasad na tigin sa pinakamatya kung mga karni sapadian na ayang karakan kuha. Biar pag assignment yan so tala subuhin yan na sumiyorong mambuso tala subuhin. Agi makamasa diyan na inilisiyan alang wa karne ibubutan. One day mapiyaw. Na ayago miyato niyan na miya pinakamapya kung mga karne sa padiyan na sudila yan. Inibaling yan. Agi miyo man yang goda to na tigina to kata so karni. Tigina to niya kuang bang karni yang mapia. Tigina kagi ay pitero karagna. Sadin sa kato na kana pinakamapia ko karni ay bupetad sa padiyan na ayatan kuwet. Na tigina miya pamikiran na pinakamapia ko mga karni sa padiyan na giyang ay bilayan. Nakiya pundadanun may mikiran sudah to wala gido ba kiya sorungan. Tigina alhamdulillah. Daw tatakawi sudah to ka inama diyang perman, siyagu diyang perman. Tigina kasoy ka sa padiyan. Alhamdulillah kayang kami ako na supi na kamapiyaw. Natigina to na ikasuya na karong sa padiyan. Natigina kasoy ka, nakuha na kong kapurman sa karni. Nasadin sa pinakamalata ko karni sa padiyan na yung karakan nakuha. Kumiyasoy sa padiyan na milulubak man. Agi teman, anamnya sima ka padegang pindegang sama rata karni. Kominot man sa karni, naik mana tinuan yang dia ngai bila man, dilap man. Ini baling yang mangguda tu, tigi yang kuda tu kapa tigi inda tu so karni. Tigi na antuna sana, tigi nagi pina kamara taun. Tigi na ayam yang kuang kagopaga na pinakamapia na sudilayan na pia kagorapang puruman sa so pinakamarataon na sopman at sudilayan ay karakman minimum. Kailangan na tigin na magugulo karakan antunay kapian yan na bu antunay karatayan. Tigi na hayda to. Agi tigin na pia bunga na ka dang karakan pero wantunay kalasya kuanakan kambing sapi unta, karabaw, antawa kang aninsan, anto na karni. Ay tigina ini sugu barang na so pinakamapiyaw. Na ayaw tigina mini marukuturka, nagyang kay dilayan. Na ayaw na tigina ikadwa ini sugu barang na so pinakamarataw, na dabu na tigin maling kaso dilayan. Na lagi na tigin dato, awapunan tigin sa manusia, na ayaw tugumpia, na so dilaw manusia, na may tugumpia diyang koto, kapugin tao diyang koto mga tao. Na upong man sa manusia, na ayaw mabinasa, na diyang koto dilayan, na may anti-ora diyang koto, kapugin tao.